ikipe ya Girona n'umutoza wayo Michel Miguel Muñoz afite amazina menshi. Uyu mutoza ngo yari yatangiye kubaza ibijyanye n'ubuzima kuri Marc-Andre ter Stegen, bavuga bati ese ntabwo twareka kumugora ngo azakora urugendo runini akora transferi ngo azakora urugendo runini akora transferi kugira ngo ahita aza hano i Montilivi mu ikipe ya Girona. Ariko amakuru ava mu gihugu cya Espagne akakanya aratubwira ko Marc-Andre ter Stegen NDP7 yongeye kuvunika uyu munyezamu cyane. Nibyo ni igihombo gikomeye cyane kuri we niwe mubona ko ari igihombo gikomeye cyane kuri Barcelona. Kuri Barcelona ho ni byiza nibyo navuga. Uti kubera iki? Uyu ni umukinnyi mu minsi ishize twabonye hari ibibazo byagiye bivuka hagati ya n'ikipe ya Barcelona, ariko bagerageza kubihandoringa biza no kurangira bigenze neza. Nyuma y'icyo gihe rero afite ibibazo by'imvune, umuntu yavuga ko byibura nakira akagaruka araza kuhabonye undi mwanya wo kongera kwa avansa kugira ngo yishakire umwanya muri Barcelona. Aka kanya yavunikaga ari umuntu bategereje, tubona ko muri Barcelona bahangayikishijwe n'imvune ya Marc-Andre ter Stegen. Handi umuntu abadahari ukavuga uti azagaruka ryari koko. Ariko muri Barcelona ubu siko bimeze. Muri Barcelona kuba yaragiye, twese turabizi ko bazanyeho bita Juan Garcia, ejo wundi yakoze save hatari. Akenshi akora save akaba ari we utuma ikipe ya Barcelona igenda iciye amanota 3. Ni ukuvuga ngo Juan Garcia ubona ko ari umukinnyi mwiza muri ikipe ya Barcelona. Bisobanuye ko n'uwa kabiri kuri we uwo bita Chesney ubona ko nawe ameze neza cyane. No kuvuga ngo rero uwo bita uyu muzamu Marc-Andre ter Stegen naramuka nagarutse bizamusaba competition iremereye cyane. Kuba yavunitse rero navuga ko ari igihombo kuri we, kubera ko nimba yari kugaruka byibura mu kwezi kwa mbere akaba ari ikipe wenda yamwifuza akaba yayerekezamo, cyangwa se akagaruka kongera akaba namenyera ko nujya kureba urasanga maze kugira imyaka myinshi, imyaka 33. Kugira imyaka 33 uri umuzamu, twese turabona ko neza amakipe yayandi wakita kari kuri level ye, cyangwa se we yakifuza kujya gukinamo. Asa nkaho yamaze kuzana abazamu. Nimba tuvuga ngo muri Barcelona ifite umuzamu, Real Madrid ifite umuzamu, wajya mu gihugu cy'Ubwongereza urasanga amakipe akomeye cyane menshi yamaze kugura abazamu. No kuvuga ngo nuraranganya amaso hirya no hino ku isi, haba muri Espagne, haba mu Budage, haba mu Faransa. Nimba mu Faransa Paris Saint-Germain nziza ikaba yaramaze kuzana umuzamu wabo mushya wa Lucas Chevalier. Nimba tuvuga ngo Man City yamaze kuzana umuzamu, Manchester United yagombaga gukina umuzamu yamaze kumuzana, Real Madrid ramufite, Barcelona ramufite, Atletico Madrid ramufite. No kuvuga ngo ahantu naho yarari avuga ngo yakisanzuye cyangwa se agakomeza agakombeka, hari undi wamaze kuzamaze kwemeza abahari yi Barcelona. Rero kuba yagize ikibazo cy'imvune n'umwuko kabutari mwiza hagati y'ekipe ya Barcelona ndetse na bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Barcelona, navuga ko ari igihombo gikomeye cyane kuri we. Mbona ko gukina muri ekipe ya Barcelona bisa naho biri kugenda birangira, nanakiruka sinzi kazongera kubona umwanya wo gukinamo, kuko nimba wa mbere ari Juan Garcia, wa kabiri akaba Chesney. Urabona ko na Inakipenya twavuga ko yaza kitwara neza, nawe twabonye muri Barcelona batamu umwanya uhagije wo gukina. Mbona ko rero iyi mvune ye igiye gutuma agomba gutekereza handi hantu yazajya, kuko ubona ko muri Barcelona nta mwanya gifite. Nge niko mbibona. Noneho kuba yanavunitse n'imyaka amaze kugira, ubona ko nyina azashakisha handi ajya gukina, ariko nitumwitege mu ya makipe akomeye cyane, kubera ko tubona ko yamaze nabo kugira abazamu nyine. So ubwo Barcelona rero yari yatwaye abanyezamu bagera kuri 3 bajya gukina Super Coupe mu gihugu cya Arabia Saudite. Umwana muto witwa Diego Costa niwe wahise afata indege yerekeza mu gihugu cya Arabia Saudite kujya gusimbura Marc-Andre ter Stegen wavunikiye mu myitozo muri rusange. Hanyuma indi nkuru iri muri Barcelona witwa Ronald Araujo yashyizwe muri squad iri buze gukina uyu munsi n'ikipe ya Athletic Bilbao. Ni match ikomeye cyane yarani iri buze gutangira 3:00 z'ijoro. Ronald Araujo yongeye gusubizwa muri squad nyuma y'ibihe bitoroshye yagize. Nyuma y'ibihe bitoroshye bita Ronald Araujo, benshi bari biteze kureba se ko yagarutse mu myitozo n'ibyo, ariko se yaba ari tayari kugira afashe bagenzi be. Rero bimwe mu bintu by'ingenzi bihari bishoboka nuko umutoza nawe yamuzanye muri groupe, kuko ni match z'igikombe, akeneye umwe muri ba kapiteni be, cyane ko first team captain ariwe ter Stegen yamaze kuvunika, yavuye muri camp. Nekeza ko rero no mu rwego rwo kongera kumugarura muri morale nyayo, ni byiza kumukura muri Espagne. Ryatangaza makuru ya pressure iri direct kumujyana, rero bigaragaza yuko na equipe itamukuye amaboko. Monaco inclusion akenshi kuna no gufasha abakinnyi kongera gusubira mu bihe byabo byiza, cyane yuko arimo arageza no kuba yitozanya n'abagenzi be.
bamwita Ronald Araujo yagarutse muri squad rwose ameze neza. Hanyuma ikindi twabwe nuko uwitwa Lamine Yamal nguyu munsi kuri match Athletic Bilbao Lamine Yamal araza kuba ari kuri bench. Yo nayo ni inkuru nziza itugezeho mu kanya. Lamine Yamal araza kuba hari ariko araba ari kuri bench. Yego Lamine Yamal mu minsi ishize yagize akabazo k'imvune bituma ekipe ya FC Barcelona ihitamo yuko atangira kwitoza ku giti cye ku ruhande. Ubwo we na mu kanya gato Bing Beraza kuba twereka ku mashusho ni Lamine Yamal rero ekipe ya FC Barcelona yafashe umwanzuro wuko itari bumuriske bati match yabibaho hari impinduka nyinshi ziri bukorwe. Abarimo Gerard Martin ashobora gutakaza umwanya ubanzamo, abarimo Dion bakajya mu kibuga, Eric Garcia agasubira muri defense na Pau Kubarsi. Rero imwe mu myanya ishobora kuba nayo yakorwamo impinduka n'umwanya wa Lamine Yamal mu rwego rwo kubavuga bati Bilbao sa adversaire barimo Rashford, barimo Rafinha, barimo Lewandowski na Ferran Torres na Fermin Lopez batabona resultat. Ni byiza yuko twamureka iminota 45 twari buryo resultat ikura tukabona kumwengeginga byanadukundira match kaba nziza kahabwa iminota mike ishoboka kugira gaining ako ga fitness wenda tukazamwifashisha mu gihe twageze kuri finale. Lamine Yamal rero inkuru nziza hari nuko basi byibuze uyu munsi ari mu bakinnyi 18 bajya ku rutonde rwa Hansi Flick. Okay, so mwumve aka kantu gato umva. Koresha sositomate ya Chico, sositomate ikoze mu nyanya z'umwimerere kandi iryoshya amafunguro. Bon appétit. 93.9 SKFM Radio Great again. So nizere ko mwumvise iyo Chico la tomate. Chico la tomate barakubwira ngo niyo sositomate ya mbere. Niba uri umubyeyi nyine nge nibyo ndi kuvuga. Tugeze aka kanya 2:12. Banza urebe muri icyo gikoni uri gutekeramo umbwire niba harimo Chico la tomate. Ariko niba itarimo ndabizi neza ko kuri boutique zifunguye ku muhanda Chico la tomate irahari. Nuko ngo nicyo kirunga abantu bakeneye pe. Chico la tomate. Ariko mana umuntu wakoze iyi publicity asoza avuga ngo cyashoboye muri Manchester United yaguze abakinnyi benshi, yanahawe igihe aragerageza kugira ibyo akora ariko bitari ku rwego ruhagije muri Manchester United. Match 168 atsinda 91, anganya 37, atsindwa match 40, atsinda ibitego 308, yinjizwa ibitego 183. Ariko muri match 168 match 33 kwijana muri izi match 168 izo atinjijweho igitego. Ararusha Ruben Amorim. Aramurusha uyu mugabo. Icyo yakoze gikomeye muri Man U ni finale ya Europa League, aratsindwa na Villarreal, yabafashe umwanya wa kabiri, yari achievement remereye cyane kuri Ole Gunnar Solskjaer. Abantu baragiuka ko kuri saison yakurikiye yuzuye irifu, yabaye wa kabiri muri championnat. Bamurusha amanota ikivariko yarengaga 30. Oya nkabagera nanone nakabishye yare nyamara saison ni nka 18 saison na 19 katurebe amusha 18 ariko ni tamirangwe tato ubwo ziri muri proposal yabakangahe 78 na 86 ni 18 yayibukaga rwose. Ariko nibuka ko muri saison hagati yigeze kujyamo nkayo ngayo. So ikiriho nuko Ole Gunnar Solskjaer muri Fenerbahce nabwo ntago kuva yava muri Man U ntago kariyeri yakuze, yasubiye inyuma. Ntandi hantu yagiye nyine ngo n'undi akora ibintu bidasanzwe bihambaye. Ese Man U yahaye akazi Enzo Maresca. Gerageza Enzo ngemba aho kujyanga he Ole Gunnar Solskjaer. Kuko Man United yakwishimira kubaho Chelsea rubo. Aho yarayigejeje nibyo yahaye yigo. Ibintu Samira avuze nabyumva. Yakwishimira kubaho Chelsea yarigeze. Kuko rega Chelsea Enzo Maresca ari seriye kuruta Chelsea. Ari seriye kuruta ubuyobozi bwa Chelsea. Ko yifuza ko bakora ibirenze cyane. Bo ntibabyumve. Ngiye kujya mpakaze Ole Gunnar Solskjaer. Nafata akazi nka Enzo Maresca. Bibrabo mushinja ngo nakoresha abana bo muri academy yabakoresha. Agakina umukino usomeka niki no sezo bakihangana. Sezo ya kabiri Enzo Maresca yajya muri tofu. Nago rwose nago mbona hari kidasanzwe kuri uyu mugabo. Gusa ngo muri Man U ngo babona icyo bakeneye cyane muri iki gihe
ngo ari umuntu wagarura umwuka mwiza muri groupe bamwe ku bakinnyi siri tubabonamo azaza ba Kobe Maino n'abandi Oregon Soshka muramuzi ko mu gihe cyo muri Man U nta mukinnyi bashwanye zafata umwana dusubira inyuma turebe kandi nabo neza nashaka ajya bakubita ariko abonereze yari yoroshyaga cyane ngo bakunda rwose uburyo yoroshyaga cyane kiriho nkuko kuri SFL ore okay man management ni mwiza pe nanjye ndabizi icyo kintu atoza United byari byiza uburyo abana n'abakinnyi ariko United zisa usigaye ubona opponent management bimeze bite ikeneye umuntu wayi kuko isanga ifite abakinnyi nubwo rimwe na rimwe tunenga urwego rwabo ariko kongeramo Matthews Cunha, Brian Mbeumo, Benjamin Sesko, Amadi ya urwego ariho muri iki gihe buryo bifuza ko ba Aiden Heaven ba Reniero bazamura urwego ba Lisandro Martinez n'aramezi mwizamu bakeneye umuntu noneho umuhanga cyane mu mitoreze ko United ntago wavuga ngo abakinnyi bakomeye mu mutwe bihagije abakinnyi bafite experience ashobora gufasha abagenzi wabo wenda kuba bagira mentality iri hejuru ariko noneho United ubu nikeneye ibitekerezo mu gukina mu mikinire ibitekerezo mu mikinire rero urebye nivo y'imitekerereze ya Oregon Soshka kubijyanye n'uburyo umupira utemberezwa kuri tapi vert biracyari hasi tuzamu umwanya mu by'ukuri nawe turebe wenda namara kwemezwa kuko birashoboka ko bataramufata byo kuvuga ngo wari kwemera ibintu byose ushobora kubyemera ariko wenda bikaranya bavuze bati n'ubundi waratubeshe twakumvise reka tujyane na nitunakubwira ngo imanura uzayimanura urayimanura ntayo manura ntabwo ibyo wabyemera nka match muri weekend ikomeye ukajya kubona ukabona Josh Kovari Ruben Diaz arimo arikanda mu matako ubwo bwavuyemo nk'ubari hanze ari hanze na Josh Kovari kuko bagiye ku isoko ry'umudefanseri baramubura biba ngombwa ko bagura umukinnyi wo ku ruhande rw'ibumoso ko hari ukuntu ureba ku isoko uraranganya amaso kuba ati se umudefanseri central turamukurahe Gehi cyane biki Crystal Palace yari kidiringa ari mu nzira zerekeza muri Liverpool bavuga Liverpool ariko na Gehi Crystal Palace kimufite bishoboka ko yakongera amasezerano birangira ntabwo bye byagaturitse muri sama binicyaye bati okay aho kujya tujye ku isoko tugura umudefanseri ubonetse kuko barutse kugura abadefanseri babonetse inshuro nyinshi baguze Abdul Kadir Husanov yaraje abo umuntu usanzwe Vitor Reis hari n'undi munyasirare rero baguze riga bamutiza mu Faransa nawe baramuguze City yaramuguze yamuguze muri Espagne imutiza mu Faransa nawe uraho ngaho bategereje kakura baravuga ati Vitor Reis nta kintu aduhaye Abdul Kadir Husanov abafana benda bakuzamukubita bamushyira ku ruhande aho ngaho ahita avuga ati reko duhe dusanga umudefanseri wa mbere ku isi kuko Josh Kovari arajya kugurwa yari umudefanseri wa mbere kiragiye no mu ikipe y'igihugu ya Croatia ntekereza ko yari man to watch urabireba ukavuga ati se uwo mudefanseri City iri kuvuga ameza ati yafata guta bataka bakomeye munya Sierra Leone bamwita Abdoulaye Jumaba yes Jumaba yavuye mu ciciro yavuye muri Sierra Leone ajya aca muri Espagne ubu bamutije mu Faransa atijwe mu ihe atijwe muri equipe kitwa OGC Nice Nice imwe yaba Yusufu Nyange yo mu Burundi no minsi meze nabi iri gukubitwa inkoni zirayirembeje Nice wagira neza wayimanura niratsinda umukino n'umwe ku mugabane burayi imaze match 19 zikurikiranye baba bayikubita buri munsi ni yanyuma muri Europa League hanyuma bahita bavuga toke dufite Josh Kovari twashize ku ruhande reka tumugore mu muti wa defense bamuga muti wa defense afatanye na Ruben Diaz kuko Stones ntiwamwize ari hanze ni mvune zigendera gusa ijyari bagura Lion IT Nuri kugira ngo arebe ko yafasha nanone Josh ko nawe aravunitse yavunikiye muri match ya Chelsea nawe yagize igufa ryaracitse ntabwo igufa ari inyama zatonekaye ntabwo ari muri articulation hikanze ngo baraza kukunga igicucu ntabwo byakunda cyangwa baraza kukandisha amazi ashyushye ntabwo bigenda gutyo niba ari igufa ryacitse bagomba kukubaga bagashyiramo tije bakagira ute bagashyiraho isima ugategereza ukwezi byibura niko gukeye k'umuntu nyine ubuvuzi buteye imbere niki ukwezi niko guke muri uko kwezi City rebye nayo none ku kwezi tugiyemo muri uko kwezi yavuye mu bintu byose yego muri uku kwezi kumwe ntabwo ari batandatu muri champion turi mu kwezi kwa kabiri uku kwezi kwa kabiri le 13 City ifite match ya Carabao Cup kimwe cya kane turi mu kwezi kwa mbere le 13
muri uku kwezi so hari match Newcastle se harimo match turi mu kwezi kwa mbere hari kwa kabiri kuzarangira finale ya Carabao Cup yakina yego FA Cup igiye kwinjira uza nabi nka kwa kundi Manchester United yakuwemo na Grimsby uza nabi ugatombora nka Charlton Athletic cyangwa equipe yo mu cyiciro cya kabiri uwatombora Frank Lampard bimeze bite uwatombora no equipe ya Coventry bimeze bite uza nabi ugahita uvamo harimo Champions League turasoza League Phase urebye nabi wakwisanga muri playoff ukwezi kwazajya kurangira wavuyemo icyo bisobaye ko ukwezi kwa kabiri kurimo playoffs yego harimo champion ese kaba ya 6 nuko yene no weekend ubu hari agiye gukinwa champion none muri weekend azakinwa FA Cup ubwo tuvuge ngo ino champion yibeshya gatakazamo gato yaragera mu kanya gato afite Brighton 9 tayara bahise yinjiramo iyo hinjiyemo 9 uvuga ngo ndamusaba katakaza match enye kugira muceho ngende kuzitsinda hari ibindi bigugu ko nabonye match zikurikira za Arsenal na Man City zirimo amakipe akomeye rero amakipe akomeye nandi yinkubaganya atandukanye bivuze ngo City nayo irabisi ko ku kwezi kwa mbere igomba kugira ikikora gitandukanye niba mvite itekereza umukinnyi waruri ahantu kuko mu kwezi kwa mbere hagenda abakinnyi b'ubwoko bubiri abakinnyi bari kwitwara neza bari mu makipe mato y'abakeneye kujya mu makipe manini bo barasohoka hari n'abakinnyi beza bari mu makipe atabaha agaciro ariho ubona deal ya Federico Chiesa usubira muri Juventus ko arabizi neza ko igikombe cy'isi kigiye kuza hari qualifiers abataliyani bazakina mu kwezi kwa gatatu arabizi ko muri Juventus barabana bahari yakina aramutse abonye umwanya kuri form twamubona ayinjira asimbuye ashobora kuba yakina agatifatirika nsubire mu rugo agatuza ndeba hafi wenda nazajya mu gikombe cy'isi kuko ndadakina kino gikombe cy'isi Chiesa biraba birangiye azagaruka mu cy'isi ndetse azagaruka mu tara afite 35 byagorana ari Cristiano ko byagenda kose ijyari rero kuri nizo transfer zibo kandi none n'amakipe yajya kugura areba hafite ibibazo kugira ngo fixe niyo bamvuga ngo ni psychological battle bati nihe turwaye uzanye Rodri ari kutakaje aba defense reka dushyiremo Gehi Mark azi nta kindi gihinduka Gehi arasanga Phil Foden bavuga n'icyongereza babana muri equipe nationale Gehi arasanga bano bataramu ba Nico Lairi ni buri kubentegra muri equipe nationale y'Ubwongereza na numujyi hinduka gusa rava ahantu hamwe ajya handi rava mu Bwongereza muri London ajye Manchester ni nko kuva Kigali ukajya gukina Musanze umunyamujyi uraho ngaho urahamenyereye yabaye muri academy ya Chelsea yakiniye Chelsea azi muri Crystal Palace amaze kubikorera kwerekana ko yagaruka mu mwanya kukava muri Crystal Palace akayukira mu ikipe y'Igihugu Bwongereza abanjemo kujya muri City nta tandukano ririmo na Pep Guardiola impamvu yajya kumugora namuzi n'umuntu ufite iyo leadership skills kuba ari umuntu usanzwe ayobora abandi muri Crystal Palace yatsinze Man City kuri FA Cup igikombe equipe yari maze imyaka 55 nta gikombe twara afite icyo cyizere cyo kuba afite umutoza wa national muri icyo cyizere bagahinduranya style akakomeza akagumamo hari umutoza wa Crystal Palace umonamo nk'ikizovuga ngo niba gahe mutamwongera amasezerano nanjye sinzayongera ndagiye hari uwo Pep Guardiola fata telefone akamuhamagara arabizi neza ko hari icyaje kumufasha n'umukinnyi mukuru n'ubwo wenda afite equipe itamusupporting uko ari equipe nto yarimo uwo numucyuza mu kwezi kwa mbere akagira icyo agufasha umufatanyije n'undi wese wamukira ubwo gehita umuzi bagurisha aba Joachim Andersen bakamuzana aba Maxence na Kurwa style akakomeza agakina umupira akagaragara nk'umu defenseur mwiza n'umuntu wazana w'umuyobozi ufatanya na Rodri bashobora gukominika kuko n'abakinnyi bo mubonye yinjiye baramuzi ni umuntu ufite profile ukinye finale ya Euro ni umuntu utwaye FA Cup ni umuntu utwaye Community Shield atsinda ama equipe akomeye abantu bose babireba ukarifiye Crystal Palace ahantu ibintu Wilfried Zaha batigeze bakora igihe Crystal Palace yigeze kwama abakinnyi bakomeye ariko batigeze babikora Wani Kabay yigeze kugira Wani Kabay yigeze kugira aba Wilfried Zaha ba Milivojevic uramwibuka wateraga amapenalty